Ania La Ketdin. Apay, Angelica. Anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manayn. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti plano nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. Adalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada, nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag, addagayam ko. Ay, jakam mo kan ka. Sa anak ba't a chismosa? Saan matlaang a chismosaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehiyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano nga main. Mangibabain day dyan nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod madain. Anya? Ada tinang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no naipabarangay manan idi napalabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da kendi kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kasta nana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusama ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak. Itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Diyak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inapa na kamutla ang iday. Isu ang kagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat ang makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan kang ag-board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na tawan langan. Tag-reviewak pa'y lang, nanang. Ag-reviewak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, iso ati aramidam. Ada ka di amom mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano adda amuda. Wana nang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya ngay dita naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Agabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ijay sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no? Di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-apply inton bigat, nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica inton bigat. Anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anyati ko na bitayan, Angelica. Agidan kayo kanibuba at ngagpasentraw. Wan nanang. Iti anya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang, saludsudan na mo't aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramidak ti kasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mo. Anya nga'y at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatag kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit di ah. Sa bagay nasaysaya atin dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga'y amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na nakangarudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa'y ti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Ina maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay nga agparparik na kin ka. Amangan kunak no adamot ten kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak kaw. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamot ten palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy ngamin nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbudan si kabubot. Anya kay lakit di mo't nanang. Ag saludsud kayo. Ngam nosong batak. Di mo trangad patyan. Saludsudak iti bosyo. Wen okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo. Ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Di bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka asaan ang dibubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagakin ka Rosana. Anya ti bagayo tatang. Ada ka na nakakita ka na Angelica ken bobot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, Mike.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abang ano adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga, no adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jak kayat ti Marites a Manugang, tatang. Jak itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jak kayat a Manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kayat mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok kaming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga raw ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismosa a Manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. Adda relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti Manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bubot mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bubot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo itiday tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bubot. Ay ayatan mi nga ron ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a Manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliwak mo na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti Manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bubot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Tano saan? Papanawan kan dito'y balay.
makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Amangan mo't no po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. una, ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bobot nanang. Na, anya ti aramida mi jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag ma't asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat ma't no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga roden? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Daytangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangken mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga roden. Ikan na kumamatay, ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Naa, mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigud, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwam lang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yo. Siguradwam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaulak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga okay lang ken ka ti relasyon na Bobot ken Angelica. Uwan, ngam paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Siguraduan na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya katanda mo ti baseta nagbaliwan na. Ya kun makitkita dita waiting shed. Sana kas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kayat ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagundaway. Iso adyak sayangan ti gundaway nga intad na kanya. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin,
Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.